Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kidkhot jongka Delimitation Committee balatung daga Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Haga arpoi terik unai wing arajar arpulai kila hiar syakashnong maukurwat Southwest Khasi Hills District. Banpan jengmut nagipat ba haga bayadei bat ke jingtemu jongka District Council banpan krek yaga Delimitation Bill nakbentaban pia yaki constituency. Yagane ka Delimitation Committee latung daga District Council haga arpau terik risau arajar arpulai banpan krek yaga Delimitation Bill nakbenta ki arpau kundai teli ki constituency ki bahab hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council. Nakaliang jongam tagasi kumu wei na kirang ba snong jong snong hapo jong kahima maram rang ba snong jong snong rang thong ngiwan hang ni katukan ni ki dekhot jong snong rangkat bat ngaku menteri jong snong ban pen sngo haki dekhot jong Delimitation Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council hage bedai bat kari organization yakini ki snong ki ba nakawai ka constituency sya kawai ka constituency. Te nakaliang jong nga kumu menteri jong kasnong hi habang ala sotho ia kata ka benta nga sngo ba ya mentahi nga pasudon ka manong ba an penhapno ia kasnong jongi hapo jong ka mokorwat konsumsi lan he ki kiwi kisnong ro namar ba kumbalong menta habay phai hakaliang jong kikam development wat ladangi hapo jong ka mokorwat sinar di blok ro kam judon kanu ka jing kta hak ba mereka mungkin menuki kerja developmental work hak isnong kita ugi jungi. Ti kata kadai kapoin ka ba hakmat ngasoban ong ta. Kabaar pade ka babut nang ta kalong ba PUE ka district Southwest Khasi Hills district ngidan artli ki konsumsi MLA, artli ki konsumsi MDC. Te daya perkhat hi ka jurisdiction jong kini ki artli ki constituency kala he saba pelat. Te katbang hitep hi kalong bakalan tiya jong ka amendment ya ka 6 schedule kala poi hapo ka central government bat nakaliang jungi ki pajbat nong susnong barbor ngi khmi lengti ya kane balada ya ka jing amendment ya ka 6 schedule bat ladangi la yo ya kata ka extension ya ki seat hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kani ka district jungi sya kala idei bangin yo extra no ya ka seat MDC bat ngasno ba in general ya baro atli konsumsi haka jing sngo jonga shimet hinga sngo ba lada haka takapor ngin saya pekeng kino kita kisnong ki bahap hapo kalangrin constituency and penhap haka konsumsi batmai bat kino kita kisnong ki bahap hapo ka mau kerwat konsumsi kin hapno haka taka constituency ka batmai kata trail esi kandai ka ba sultan natam bangin ya kren habedai bat kajing penbet ya kini kisnong tan rai nganom don i ke banong pan persya kata ka jing penbet ya kita kisnong ki ba ya kendu jing rai nga syukran in general kajing i jonga hinga soba ya mentah hinga soba kadang piang ban le syokunta.